I dobar dan, gledajte na mene The Christian Shark. Jute i ovo je druga epizoda od 16 Draft Simulator. Pa krenimo. Uzet ćemo čeli, koji je prošlo epizod. I tu uzet ćemo Ramosa. Ovo dalje, na ovo to je... Uzet ćemo Matu. Idemo dalje, RV. Ma uzet ću šalim za dva mesa. 99 i tu ćemo zimu. Dalje ćemo Poljaka. Ovo ljubičasti na sebe ćemo Fabregas. Ali sada nam treba nešto i Harta. No, ništa. Ajde, neko dobro ću Pikea. I uzet ćemo golman. Zovemo dva golmana. Pogledajte, katastrofa. Ajde uzmemo Oscara. I ovaj puta Oscara dobio je... Ok, idemo dalje. I to nema. Sad ćemo da uzmemo trenera, trener će bude Njemca uzimalo, kako bi možda malo dati glas sam bolestan i Manchester. Izgubili smo 4, wow, i pobjednik turnira je... Idemo dalje, tu je u peku loš pek, loš. Dalje imamo loš pek. I tu je... Ako vam se svidjela ova epizoda, stavite like, komentar, subscribe. I ako uspijemo ovu epizodu, barem da skupimo 5 lajkova, nastavit ću da snimam dalje Food Draft. Vidimo se sljedećoj. Ćao!